ola thi tu te masa in kalo lom le vek chewa tutuma chuan aizol khopui leili taka Assam Rifle tam tak om te hian in news thar aron nei le tlat mai a hi kan ngai thau don ani heng Assam Rifles te hi MNF sarkar lai sarkar ma cha tang to khan sarkar ho tu te hian lo boi pui rep to a chon hei tutuma hian news hian in aron tar lang le hi uluk ta in kan share ho don ani ingang news nge eng chachin thar nge aron chap chu hi uluk tak khani longai thladon nia Aizol Mars te som pasari sang ni som ni pali Aizola Assam Rifles lu aram chunga LSC nei mi somruk pakhatan uma chung zinga mi so pathum ten an LSC an surrender to a la surrender lo te po sarkar in thilom dan a soipui chho zel don aron te rupani zalen thudon darin lamwal fil omna Assam Rifles barak puiber omna LSC nei mi somnga pali noma LSC nei sarkar in report lo an di awangin an LSC an surrender anga ngai ani boka heminen hian tun thlenga LSC surrender to za chu mi som paruk anga ngai ani aron ti ne hei helai achunga hianin Assam Rifle barak puiber omna la mual fila khanin a fil bula khan LSC nei khami somnga palin oma khang zinga mi som parukin an surrender to wa chuan Union Home Minister Amit Saina heng ho Assam Rifle chungchanga athuron chode pokan chiar ho le zel phot ton ani Assam Rifle saram lua zinga LSC nei surrender to te hena hian sarkar in lom thu soina ziakin apevek dona heti la hian la surrender lo te po sarkar ai oten thilom dan soipuin an la kom vek don nia thudon ani zalen thudon danin Assam Rifle saram lua zongjong chunga LSC nei te chu commandant bangla area army pali MC Donald Hill area army pathum le main barak area army somnga pali an vain mi somru pakhat ania AR ram chunga LSC nei te chungchanga hian central away me chuan PILK san lo file to ani aron ti riep boka heti la hian Union Home Minister Amit Shah chuan April ni khat sani somni pathum khan Assam Rifles te zo khotsanga anin sun tura lo hong to a hemi chuma thuwa soya Amit Shah chuan Assam Rifles te hi anin sun ngei dona tuna anom na hun hi Aizol tan hun paimo ani angin tangkai taka man zui zel ani don ani ti in Amit Shah chuan aron soini Ingpon ise ni Assam Rifles te hi Aizol khopui Aizol mi le sa tan phei chuan an nok hle nala hiom ve a achan chu Aizol mun rem lai le aleili lai piang hianin Assam Rifles si anom ti lo thei ni lo ani chon helaya Amit Saina asoyang hian Aizol tan mun poimo ani angin tangkai taka man zui zel ani don ani ti naron soya hai dik le mai ani tuna emene phun lai po khan zo khotsa kan ti hian engmo zat kha chu anom mana amaro chu atam zok hi Aizol khot chu ngai nan la omani chu ti angani wang chuan tura thurei tu ten aron soyang hian arang theyang barin bo zui se khami LSC nei tu te po khan surrender char sela chuan Aizol khopui po he ai nuam le thol zok te hianin siam le plan siam po aul sat torani abikin Assam Rifle ho chungchanga hianin soi hi le phun no ni tam hle mai ni tam tak chuanin Union Home Minister anom na mun tur zo khosanga auro man to ata hanom vek to mai tur ni nga tingen lo mi la ti to ka mi puya hianin side a le b in nial de atamani engponi se kan sarkar chak tak hianin maron lawatang ti hilo ring top mai la Assam Rifles ten chu fel chuan kan ZBM sarkar chak tak hianin maron la in enge Aizol khopui pon nuam le thol zokin aron siam chho tura mi pui tam zok chon kan ngai me ka be sinan kan clear me ka ni